Ekuseni ngiyalibingelela balalela abathandekayo kukanti njalo ngilifisela impilo kahle. Ngilapha ke ekuseni kubana ngizoletha izwi lenkosi ukubana sifunde sindawonye sikhuthazane ngoba nanzi lensuku zimbi. Ngifisa ukubana ngeke ngiqale ngokuletha lokho. Ngo-April ngike ngayafika ekhaya. Lanxa lapha koBulawayo izulu lingazange line kakhulu. Kodwa ekhaya le ngafica ukubana izulu lalinile. Ngafica kuluhlaza emasimini. Into eyayingithathekisa kakhulu ikubana umama wayesitinxa engena emasimini ukubana ayegeca umumbu. Wayephuza ukuphenduka. Kodwa mina nxa ngikhangele ngangibona umumbu imkhwani seseluhlaza. Kukanti lemfe yakhona yayisagqiba nje. Kwathatha ukubana kolunye usuku angiphe ingqamu lesitsha athi ngiyegeca umumbu. Uthi nxa engithuma uthi kimi kangazi kumbe uzawuthola ongomanga. Ngamkhangela ngingazwisisi ukuthi utshoni. Ngase ngingena emasimini. Nxa sengifike khona ngabhoda ngathatha isikhathi eside ukuthi ngize ngithole umumbu. Ngenxa yani wawungasekho obuthakathaka, wawusuwomile unjalo amahlanga eluhlaza. Ngifisa ukubana sizwisise lokho. Ukubana lanxa izinto zikhangeleka ngenye indlela emehlweni ethu, zilakho ukubana zilethe eyinye inkulumo. Ngifisa ukubana sikhangele incwadi kaJohane 5:4 ivesi lika 35. Uthi kanti angithi lithi kusele izinyanga ezine ukuthi kufike isikhathi sokuvuna. Ngithi vulani amehlo enu likhangele amasimu. Amabele aselungele ukuvunwa. Asibeni lomthandazo. Baba wethu othandekayo sezulwini, siyabonga ngaleli lizwi. Siyacela ukubana ukhulume kithi ngendlela ekhethekileyo. NgoJesu inkosi siyakhuleka. Amen. Ngifisa ukubana sizwisise lokho. uJesu uletha lumbuzo. Uletha linkulumo ngoba yinto eyayivele yejwayelekile, indlela ababekhuluma ngayo. Ngingafakaza lami ngimi lapha ukubana abazi ukulima bayazi ukuthi bengakhangela amabele asemasimini bakutshele ukubana kusele isikhathi esinganani ukubana avuthwe. uJesu uthi yena kubafundi indlela elibona ngayo izinto kayisiyo, vulani amehlo libone ngoba amabele asevuthiwe aselindele ukubana avunwe. Balalela abathandekayo, ekuseni ngithanda ukubana sazi ukuthi uThixo ubona esingakuboniyo. uThixo akaboni njengathi, wazi ngitsho lokufunda inhliziyo zabantu. Yikho kumele kube isikhathi sokubana mina lawe sicele amehlo ezulu, sivule amehlo akomoya ukuze sibone njengalokho uThixo ebona. Ngifisa ukubana sinanzelele ukubana uJohane indaba asivezela yona, usivezela indaba uJesu eseSamaria. ISamaria yayindawo enjani? Nxa imbali iveza ithi Samaria yayindawo eyayisaziwa ngamaJuda ukubana kuhlala abantu ababi, abantu abangavuthwanga, abantu abaluhlaza. Ngendlela enjalo kungani amaJuda enakana ngalokhu na? Uzazwisisa ukubana abantu kumbe ama-Samaritans, they were half Jews and half Gentiles. Ngakho kumaJuda babengabantu wa half-baked, babengabantu ababi, abantu abangalunganga. Njalo okwesibili, amaJuda ayethi nxa ekhangele amaSamaria ngenxa yokubana inkolo zabo zazingavumelani kukho konke, kwakubenza babe ngabantu ababi, kubenze babe izitha. Yikho ngingamangali la ungamangali ekuseni ukubana kulolunye usuku lapho uJohane kanye loJakobe uJesu nxa wayesalelwe ukubana angene eSamaria, bathi kuJesu kambe uyasivumela yini ukubana sicele umlilo uvela ezulwini uze ubabhubhise na?
Ngifisa ukubana sizwisise ukubana okwenza ukubana balethe lesi sicelo kumbe inkulumo yikubana babecabanga bezwisisa ukubana ama-Samaritans ngabantu abangadingi uzwelo, ngabantu ababi abafanele ukulahlwa. Kodwa ekuseni phakathi kwa wonke lamazwi engikuzwisisayo yilokho yikubana ngitsho lakho konke kukho konke okukhanya kuluhlaza. Ayisikho konke okuluhlaza okunye kwakhona kuvuthiwe. Yikho zananzelela ukubana ngitsho la ngesikhathi seSodom and Gomorrah kwakukhona abantu ababi eSodom, kodwa phakathi kwamaSodomites wayekhona uLot. Yikho ngiyaveza ekuseni ukubana lanxa ungalalela inews uzwe ngama-robberies ayenzakala insuku ngensuku, ngifisa wazi ukubana basesekhona abantu abathotshwe yizwi likaNkulunkulu, basesekhona abantu abayilalelayo intando kaNkulunkulu, basesekhona abantu abalambileyo bemomele ukuzwa ilizwi likaThixo njengalokho uLothi wayephakathi kweSodoma leGomora. Kwesinye isikhathi ulalele inews uyezwa ngabantu ngendlela ababulalana ngayo. Ensukwini esisanda kwedlula ngizwile ngomuntu lapha eNyathi owabulala umuntu, wamquma wehlukanisa ikhanda lomzimba, wamgqiba wamfaka phakathi kwegodi. Ngifuna ukubana ngisizwisise ukubana lanxa kunjalo zindlela zomhlaba zokuklabalala ukubana sesizwile sidinga usizo, sidinga ukhona yini ongasilamulela. Hlobo zami ezithandekayo, uJesu udinga ukubana sihambe sitshele umhlaba ukubana ukhona uJesu olindele ukubana alamulele abantu phakathi kolaka olukhona emhlabeni. Ngoba uma singekela ukukwenza khonokho, human beings have a potential of self-destruction. Abantu bamomhlaba bayene bangagcina bezisiqedene saphela. Yikho kudingeka ukubana sizwisise ukubana yikho kudingeka ukubana abantu basukume batshele umhlaba ukubana ukhona uJesu olakho ukubana asisize. Ungaya encwadini kaMateyu isahluko singesika 9 ukhangela khona ivesi lingelika 37 lelika 38 uJesu uphinda amazwi awakhulume ngale encwadini kaJohane. Uthi wasesithi kubafundi bakhe, isivuno sinengi kodwa izisebenzi zilutshwana. Ngakho celani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ensimini yokuvuna. Hlobo zami ezithandekayo, uhlupho kuThixo kakusibo bantu abenza ububi emhlabeni, kodwa uhlupho olukhona emehlweni ezulu ngabantu abalutshwana abazimisele ukubana benze umsebenzi okutshela kumbe okunika iwarning emhlabeni ngolaka olukhona ngobubi osebandile emhlabeni. Ngakho ke when these Jews were not seeing any hope in the Samaritans, uJesu wayekhangele ebona abantu asebelindele ukubana babuthelwe esibayeni sikaThixo. Ngikwazi ukuthi wena nxa ukhangele umhlaba ubonani, kodwa uJesu nxa ekhangele umhlaba phakathi kweziphithiphithi, phakathi ngoba uzazwisisa ukubana ubona konke. Ungakhumbula oweSamaria uwesifazana nxa ufunda khona phana kuJohane 4 ukhangela ivesi ngelika 29 kusiya ku30, wayelentshumayelo elula kakhulu kuyitshela abantu. Uthi yena owesifazana, wozani lizobona indoda engitshele konke esengike ngakwenza. Kambe angaba nguye uKristu na? Baphuma emzini lo baqonda kuye. Ngifisa ukubana sizwisise ukubana nxa sikhuluma ngendaba yevangeli akumelanga silinde olunye ulutho, kodwa kumele sazi ukubana abantu badinga ukubana bazi ukubana uThixo ukwenzeleni. You never know how your testimony can preach to omunye umuntu. Uthi yena wesifazana, wozani lizobona indoda engitshele konke esengike ngakwenza. Uvesi ngu39 ibisisithi iBhayibheli, amaSamaria amanengi akulowo muzi akholwa kuye
ngenxa yobufakazi bowesifazana owathi ungitshele konke engake ngakwenza. Sihlobo sami esithandekayo, ngifuna ukubana uzwisise ukubana lokho uThixo akwenze empilweni yakho livangelo lipheleleyo elilakho ukubana liguqule omunye umuntu. Ngakho usahlaleleni, sukuma utshele abantu ngalokho uJesu akwenzele khona. Sukuma utshele abanye abantu ngalokho uJesu akwenze empilweni yakho, ngoba iBhayibheli liyaveza ukubana ngodaba lwalo umama iSamaria yonke yaphuma yalanda uJesu. Ekucineni kwakho konke iBhayibheli bese liveza ukubana bonke bazizwela uJesu ekhuluma labo. Zwanini inhlobo zami esithandekayo, kulabanye abantu abalindayo ukubana ngifuna ukubana ngize ngizwisise lokhu ngizwisise lokhuyana. La nxa ungaze uzame kanganani, uzame ukubana uzilungiselele kanganani, kawusoze ube lazo zonke izimpendulo zembuzo yabantu. nguThixo kuphela olempendulo zembuzo yabantu. Ngakho ke wena sukuma utshele abantu lokho uJesu akwenzele khona, ngoba kuyilo ubizo, kuyikho uThixo asibizele khona. Futhi ungacabangi ukubana kumele uqale ufane lomunye umuntu, ngoba wesifazana kazangalinde ukubana kuqale kususwe ihlazo lakhe, kodwa enjalo esesaziwa njengesifebe waphuma wagijima wagcwala idolobho lonke, wagcwala umuzi wonke, wathi wozani, ngiyakwazi ukuthi kalikwazi konke ngami, kodwa wozani lizobona indoda engitshele konke esengake ngakakwenza, ngoba lina not even the half of it you know, kodwa wozani lizobona indoda engitshele konke esengike ngakwenza. Zwana inhlobo zami esithandekayo, akusadingeki ukubana sithule, sidinga ukubana silandele lokho uThixo akuveza. Ungafunda incwadi kaMateyu sahluko singesika 28 isipha isizathu kungani kumele sihambise ivangeli. Uthi yena ngakho ke hambani ezizweni zonke lenze abafundi, abakholwayo libabhaphathize ebizweni likayise lele ndodana likamoya oyingcwele, ngoba bheka ngilani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Ngenye indlela, this is an imperative, luthumo olupheleleyo. uThixo udinga ukubana sisukume senze umsebenzi wakhe. Bese ngithathekiswa ngenye indlela futhi eyamotivata uIsaiah ukubana asukuma achumayele. Nxa ufunda encwadini kaIsaiah isahluko singesika 6 ukhangela khona ivesi lokuqala usiya evesini lesithupha, uthi yena uIsaiah, ngomnyaka inkosi uZiya eyafa ngawo, wabona uJehova ehlele esihlalweni sobukhosi esiphezulu esiphakemeyo, injobo yesembatho sakhe igcwele ithempeli. Ngaphezu kwakhe kwakulamaserafi, elinye lilezimpiko eziyisithupha, ayegubuzele ubuso bawo ngezimpiko ezimbili, egubuzele ubuso bawo, egubuzele izinyawo zawo ngezimbili, ephapha ngezimbili. Elinye lamemeza, kwelinye lisithi, ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova uSomandla, umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. Ekuzwakaleni kwamazwi awo, imigubazi lomduli kwanyikinyeka, kwathi ithempeli lagcwala intuthu. Mina ngakhala ngathi, maye mina sengibhujisiwe, ngoba ngingumuntu olendebe ezingcolileyo, njalo ngihlala phakathi kwabantu abalendebe ezingcolileyo. Lamehlo ami asebone uJehova uSomandla. Lapho ke elinye lamaserafi laphaphela kimi liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo, lilithethe e-althareni ngodlawu, lathinta umlomo wami ngalo lathi, khangela lokhu sekuthinte indebe zakho, icala lakho selisusiwe, njalo lesono sakho sesihlawulelwe. Hlobo sami esithandekayo, ngifisa ukubana sizwisise lokho. uIsaiah okwamenza waba lesibindi sokusukuma achumayele, waba losibindi sokusabela ubizo lokubana afakazele uThixo, ikubana wananzelela ubukhulu bukaThixo. Wananzelela ukubana ombizayo emsebenzini umkhulu kanganani. Angikwazi ekuseni ukubana mina ngiyabunanzelela yini ubukhulu bukaThixo. Kangikwazi ukuthi wena uyabunanzelela yini ubukhulu bukaThixo, ngoba uIsaiah nxa wayesebunanzelela ubukhulu bukaThixo wathi angeke ngihlale uThixo nxa ebiza ngizakwenza akutshoyo. uIsaiah wakuzwisisa ukubana ngempela amabele asevuthiwe aselindele
kuvunwa wasukuma uIsaya ngoba enanzelela ubukhulu bukaThixo ombizileyo. Okwesibili, uIsaya wananzelela ububi obasebukhona emhlabeni. Ngenye indlela kangikwazi ukuthi mina engibona ububi, mina engizwa ngobubi insuku ngensuku, kungani ngingasukumi ngivangele? Ngoba iqiniso yikuthi alubana siza kuhlala sithi pekhe singenzi lutho, things will get worse and worse. Izinto sizakubambi ukudlula lapha. Kodwa alubana singasukuma sazise umhlaba, siphe iwarning emhlabeni ngalokho okwenzakala emhlabeni, yikho kuphela okuza kuvela khona isisombululo sezinto ezimbi esizibonayo kona lo mhlaba. uIsaya uthi ngokubona ububi bakhe lokubona ububi babantu wananzelela indingeko yokubana kumele achumayele. Angikwazi ukuthi mina lawe sibubona ububi emhlabeni butshoni kithi. Angikwazi ukubana kungani singafuqeki, singezake sifuqwe lilizwi njengalokho uIsaya wafuqeka emva kokubana esezwile lokho. Okwesithathu, okunye kwapha uIsaya igunya, alubana wayesethintiwe ngelahle elivuthayo endebeni zakhe, kwazwakala ilizwi elimnandi elithi lona usuthethelelwe. Ngenye indlela uIsaya usukuma elegunya ngenxa yokubana esezwisisa ukubana uThixo umthethelele. Ngiza kumbonga ngani uJehova, utsho njalo uMahubo, ngiza kumbonga ngani uJehova ngakho konke angenzele khona. uIsaya alubana esenanzelele konke lokhu, uvesi ngu-8 uthi lanxa kwasekuzwakala ilizwi lisithi manje ngiza kuthuma bani, uIsaya waphendula wathi ngilapha, thuma mina. Ngenxa yokubana wayesenanzelela ukubana uThixo akwenze empilweni yakhe kakula kulinganiswa. uThixo akwenze empilweni yakhe kukhulu, kuyamangalisa. Ngakho-ke kuphela angakwenza ukubana asukume atshela abantu ngalokho uThixo amenzele khona. Sihlobo sami esithandekayo, owesifazane waseSamariya wasukuma wahamba imemeza phakathi komhlaba, wozani lizobona indoda engitshele konke esengike ngakwenza. iBhayibheli bese liveza ukubana abanengi beza kuJesu ngenxa yokubana owesifazana she had just a simple message. Wozani lizobona indoda engitshele lokho esengike ngakwenza. Angikwazi ukuthi kuyini uJesu akwenzile empilweni yakho. Lawe you can stand up with that simple message, utshele abantu abanengi beze kuJesu. Alubana isondela ekuphetheni, ngifisa ukubana ngike ngikulethelele umfanekiso. Nxa ungahamba enkundleni lapho kudlalwa khona inguqu, ibhora lenyawo, uzafica obaba labomama abahlala kuma-terraces bebukele lokho esikubiza sithi ngama-spectators. Laba bantu nxa ungalalela inkulumo zabo, balama-speculations thize, bazi ukudlala ibhora, bakhuluma konke, bazi lokuthi bekumele likhatshwe njani, bazi lokuthi ucoacha bekumele afake bani phezu kokwazi ama-players, bazi yonke into lanxa behlezi kuma-terraces. Kodwa isimanga yikubana lanxa bephuma impilo zabo ziyabe zifanana, bengaguqukanga ngoba phela kabazange baphatheke ekudlaleni ibhora. They were only spectators. Kodwa phakathi kwale inkundla yebhora akhona amadoda angu-11 kulolu hlangothi, angu-11 kulolu hlangothi. Lamadoda achothozwa ngabahlezi kuma-terraces. Yebo bengenza amaphutha, kodwa besenza amaphutha bafunda ngalawo maphutha. Kodwa lamadoda okuqakatheke ngawo lapha yikubana besenza beqhubeka bedlala, bayaziqinisa. Imzimba yabo, imsipha yabo iyaqina ngokudlala kwabo, begijima besiyale lale, bekhahlela ibhora, bengqikila ibhora, bayaqina. Impilo zabo nxa besuka estadium zisuka ziguqukile. Abanye bakhona
basuka belama title man of the match. Abanye besuke belezicoco thize ngenxa yani ngoba bebephathekile emidlalweni. Abanye basuka lapho belodumo oluhle. Zwana sihlobo sami esithandekayo, ngifisa ukubana uzwisise ukubana imfumba ikimi njengalokho imfumba ikuwe. Kambe wena uza kukwenza njani? Ukhetha kuphi? uJesu uyakhuluma. Uthi lanxa lina lisithi kusele inyanga ezine ukubana kufike isikhathi sokuvuna. Kodwa mina ngithi uvulana amehlo enu ubone, likhangela amabele ngoba qiniso amabele aselindele ukubana abuthwe avunwe. Ngithini sihlobo sami esithandekayo? Lanxa ungazibabona abantu beluhlaza, lanxa ungazibabona abantu bebabi phakathi komhlaba, kodwa ngifuna wazi ukubana uJesu nxa esekhulume labo abantu yikubuthwa kuphela besiya esizeni, yikubuthwa kuphela besiya kuJesu. Kangikwazi ukuthi usalindeni ngoba uIsaya xa wayesemzwile uThixo ebiza esithi ngizakuthuma bani, waphendula wathi ngilapha Nkosi, thuma mina. Kambe uzakuhlala ulokhe ungumbukeli na, spectator? Kumbe uzangena lawe udlale yakho indima ukuze umsebenzi wevangeli ugoqwe sithathwe sisekhaya? Ngoba ithi incwadi kaMateyu isahluko 24 verse 14, leli vangeli lombuso liza kuchunyayelwa ezizweni zonke kwande kufike ukuphela. Ngaphandle kokubana ivangeli lichunyayelwe ukuphela kakuze kufika. Ngakho ke sihlobo sami esithandekayo, ngifuna wazi ukubana imfumba ikuwe, imfumba ikimi. Kasisukume sifakaze ngoJesu ozayo masinyane. Mina ngilapha. Ngithanda ukubana ngikuvezele ukubana ngiyamuzwa uJesu, ngimzwile engibiza. Ngiyasabela ngithi Nkosi ngilapha, thuma mina. Kambe la ukuyiso yini isiloyiso sakho? Ukubana Nkosi ngilapha, thuma mina. Xa kuyisiloyiso sakho, cimeza lami sibe lomthandazo. Baba wethu othandekayo sezulwini, umsebenzi wakho uphambi kwethu. Sicela isibindi, sicela inhliziyo ezivumayo, sicela amandla okuwenza ngokwentando yakho. Nampa abantu abakho kuzindawana ezitshiyeneyo banezifiso ezehlukeneyo, abanye balembuzo edinga impendulo. Kodwa ngicela ukubana ukhulumisana lami, khulumisana labo. Sonke sisukume sitshele umhlaba ngalokho senzele khona, masinyane ugoqe unalomhlaba usithathe usekhaya. Lokhu umthandazo womokholo ebizweni elihle lihlala phakade lenkosi lelomfelo wethu Jesu, ngiyakhuleka. Amen. uNkulunkulu olomsalo othando kalenzele kahle isihlobo esithandekayo. Amen.